فرانسا وەک وڵاتی شۆڕەشên هزری و پیشەسازی و هونەری دێهێتە ناسکردن. دیسان خەدی سنبلên وەک برج ئیڤڵ و مۆزەخانە لۆڤەر و جادا شانلێزی و gelek tiştên balkêşe. When the days are cold and the cards are folding, the saints we see are all made of gold. When our dreams are failing, the words we hail are the worst of all. The bloods run stale. I wanna جهه ئافرێنەر و بیرمەندên وەکی جان جاک ڕۆسۆ و بۆدلێر و پالۆنیر و رامبۆ و ڤیکتۆر هیگۆ و دیلا کروا و سیزان و ماتیس و چەندین خەلاتên نۆبڵ و جیهانیە. we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom. Where you feel my heat. ji egera jêrdestî û zordariya desthilatên serdestên Kurdistanê gelek ji diplomat û rewşenbîr û hunermendan qesta Parîsê kiriye û şiyayîne bibine Sunbul û pişikdarî dê gelek çalakiyan da bikin. پەیوەندیên Kurd û Fransa vedgerin destpêka sedsala bîstan, kesayetiyên wek Jeneral Şerîf Paşayê ya Mulkî wek balyozê dewleta Osmanî bû li Swîdê, lê ji ber zordariya Osmaniyan li ser gelê Kurd ew neçar kire ber bê Parîs bihêt û wek kesekê çalak dê sazî û diplomasiyeta Kurdî da dijî Osmaniyan xebatê biket. Li Parîs gelek şompên dîrokiyên Kurdan lêmayne weke pişikdariya Jeneral Şerîf Paşayî dê Kongrê Aştiyê da li sala 1919 li Parîs. Herwesan kesên wek Kamuran Bedirxan û Leyla Bedirxan siyasetmedarên wek Şerîf Wanî heta ku dê gehîte helbezvan Cegerxîn û hunermendê Xudanxelatê kaniyê sînemaya Kurdî Yelmaz Gunay û hunermendê navdar Ehmed Kaya û gelekên dî di hembêza Parîsê da hatîne hembêzkirin û boyne Sunbulên gelê Kurd. Elimi yıkar giderim, sen zahmet etme yerinden, gürültü yapmam derim. Alîkariya serokê Fransayê berê François Mitterrand û xanima Madame Mitterrand bûyne pirên peywendiyên di navbera Kurd û Fransan da. Heta xandingeh û cade bi navê Mitterrandê hatîne binavkirin, dîsan vekirina Înstîtût û Saziyên Kurdî li Parîsê, îro jî vekirina Konsulxane û Înstîtûta Fransî li paytextê Herêma Kurdistanê li Hewlêrê. Dîsan peywendî bê rêkên cuda di navbera Kurdistan û Fransa da hatîne navkirin û roj bi roj bihêztir lê dihin. Da ku biryardan û piştevaniya hikûmeta Fransa û gelê Fransa bû gelê Kurd û beramber hêrişên Daişên hûvane li ser Kurdistanê. Me ferzanî di programê dûrbînî da van mijar û dîtin û projeyên paşarojê di gelserokê Înstîtûta Fransî berêstîvanê pêşkêşî we yên berez bikein. بینەرین هێژا بینەرین وار تیڤی me pêxweş e vêcarê em û hîn û programekê dîş programê dûrbînî gelek bîn vêcarê mêvanê me berpirsiyar yan jî rêveberê peymangeha Fransiyel Hewlêrê berêz Stefan Têlî ku me ferzanî em dîdarekê diyel bikeyn û danostandin û peywendiyê Kurd û Fransa her wasa çalakiyên înstîtûta wan li Hewlêrê kap çi reng têne pêşkêşkirin û çi çalakî encam dayne. لێبەری ئەم دەست بە دیدارە خۆ بکەین مە پێخۆشە ئەم هین و راپۆرتێک و جارێکە دەی ڤەگەڕینەوە تنەوە پرۆگرامیدا. اسوکی قطابیه الوری پیمانگا فرانسی
بۆ فێربوونا زمانی فەڕەنسی و هەروەک زانت زمانێک gelek خوشە من gelek keyf pê têt û mamosteyê me yani gelek başin û mefmufaya gelek baş lê wergirtiye û kursê me du mangonî ve cumeyê du rojin duşemê û çarşemê heta nûkê me îstîfadeyê gelek baş wergirtiye fêrbûna zimanê Ferensî û هەروەک نەک بە زمانی فەڕەنسی بەڵکو زۆر شتێ دیژی لێ تێتە kirin پێشانگال ڕسما پێشانگایت زمانی هەمین شتێک لێرە تێتە kirin و استفادە gelek باش هەر من لێ وەرگرتیە و یعنی ئەس ماڵە خۆ دوێت زانم پەیمانگای فەڕەنسی زۆر ئاکتیڤیتی هەیە بەردەوام زۆر گرنگی بە زمان و بە هونەرەدا و بێ لە بوارەکانی تر بەس بە تایبەتی زمان و هونەر زۆر گرنگی پێدا من لێرە قوتابی فێری زمانی فەڕەنسیە بم و زمانی تریشیان هەیە کوردی عەرەبی و ئینگلیزی و بەس لە بواری هونەر بەردەوام پێشانگای هونەری لەسەر فۆتۆگرافی و هونەری شێوەکاری و سینەما و بەگشتی هەموو هونەرەکان زۆر گرنگی پێدان نزیکی 5 ساڵە بەردەوام لەگەڵیانم لە پێشانگای هونەری شێوەکاری و پێشانگای فۆتۆگرافیم کردوتەوە و لە دەورەکانیشیان بەشدار بووم. نحن هون بالانستيتيو فرنسي المعهد الفرنسي عم نحاول ام لفيري لانستيتوتا فرنسي بزافت كاين جبو فيربونا زمان فرنسي بشتي زمان د چاخن درج دا خوجه بوين افتشته سر نکفت آرمان جاما ام بشیوه که نو سردمانه فیری زمان فرانسی ببین دو چارچوبه و فیربونه دا آرمان جاما جی دیار دبید مدوید ام تکیلی دنابرا کرد و فرانسیا دا پیدا بکید هر وکی مد فیلم کردی دادی تی لجیر بورگیر فرانسی نویسابو ام هول دایم پیشانگه ها وکینو ام عرب کرد و نتوندی بینی نه اینستوته و او همو پیوندی ها دیگل فرانسیا چگین ام سرکفتن دی چاوین خویندکارا داد بینین پروسیسا سرکفتن ام لدر ود بینین گلک جارا خویندکار درد کون بهندانه و گلک فرانسیت آخون ام بزانه بون بین ودان دکین چاره کگ جبر کو زمان دناوا پول دا ناهیده چاره کرن و دوید لدر ود گلک باخون بو نمونه خویندکاره که مهیه گلک تیده و پیمانگه ها فرانسی زمان خواه گلک پیش دابریه و تماوی 6 ماهان دا باش فیری فرانسی بویه حوصا از دشم رجه سرکفتن هر ایکی دیار بکم و امای خواه دکاره وان دیدا ناکم پرانی آوانجی خویندکارن زانکویانه هيدا شي برا بنحاول اغلب الشغل نعمله بصف پەیمانگەی فەڕەنسی لە کوردستان لە هەولێر لە ساڵی 2008ەوە دامەزرا بدایەت پێشەچی لە بینایە قوسڵخانەوە دەستمان کرد بە چاڵەشیەکان پاشەوەی گواستراینەوە هاتینە ئەم بینایە کە لە ساڵی 2009 بە شێوەیەکی فەرمی بە ئامادەبوونی وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا و قۆنسول و سەفیر لێرە دەستمان بەکار کرد بە فەرمی و یەک لە ئامانجەکانی کردنەوەی ئەو پەیمانگەیە کە پێشەچی سنتەری کەلتوری بوو دوایە ناوەکەی بووە بە پەیمانگە ئامانجەوە بوو کە نزیککردنەوەی کەلتور و فەڕەنسی و کوردی و نزیکبوونەوەی ئەو سەقافەتانی با بڵێن ئەو کەلتورەکە لە ئەوروپا هەیە لەگەڵ کورد لە کوردستاندا ئەوانش بە چەند ڕێگایەک یەک لەوانە بە کردنەوەی بەردەوامی خولی زمانی فەڕەنسی و بەردەوام ئەو بۆنانە کە لە فەڕەنسا دەکرێت ساڵانە وەک لەوانە لافێ دولا موزیکە ڕۆژی مۆسیقای جیهانی ڕۆژی سینەما ڕۆژی پێشانگاکان ئەو مناسبانە کە لە فەڕەنسا لە ئەوروپا دەکرێت ئەمە لە ساڵی 2009 بەردەوامی لێرە ئەنجاممانداوە و ئەمەش بە هاوکاری حکوومەتە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ وەزارەتی سەقافە و لەگەڵ نەقابە و ئەوانەی کە پەیوەندی بە کەلتوری و سەقافی هەیە و هونەرمەندان هەیە هەردەم ئەمە هیوامانەوە بووە کە هونەرمەندانی فەڕەنسی و کوردستانی خۆمان نزیکەینەوە بە ڕێگای ئەم چاڵاشیانەوە و
و تا ئێستاش ئەوەی کە بە بەردەوامی ماوە خولەکانی زمانی فەڕەنسیە ئێستا خولی زمانی کوردی و عەرەبیشمان کردوتەوە و خولەکانی فەڕەنسیش بە جۆرەی ئاستەکان دەڕوە لە با بڵێن لە مستەوای یەکەمەوە تا بۆ دبلۆم دەڕوە دێلف دەڕوە. بله بینرین هجا و که هندزانن کو فرانسا به تایبەت جی پاریس بنگهێکی gelekî navdar xwedî dîrokeka geleka dewlemend e bi taybet jî Parîs weke bingehê şoreşa pîşesazî, şoreşa hezirî, şoreşa hunerî tête niyasîn. Ji ber wê jî me fer zanî ku em hindek vegerîne dîrokê û hindek serhatî û dîtinên ku twî demê de hatîne pêşkêşkirin yan her qonaxekê çawa Fransa şiyaya bibîte bingehek bi hunermenda بو کسین ادب خاص یانجی ادبیات هر واسا سیاستمدار و کسان دیین کوچبر بوین برف پاریس و برو فرانسا چون دسپی که ام بخیر هاتنا برز استفانی تکین وکه بر پسیار انستوتا فرانسیل هولیره ام گلک سپاسویتین که وقت خدا ام بشین دیداره که گل بیگ بینین و سرناو تلفزیون وار ام بخیر هاتنا تدکین بخیر هاتم بو پیمانگاه فرانسیل هولیره بله وکه دیار کو فرانسا به تایبەت پاریس ما بحث کرد کو گلک هنرمند گلک کسانندی قصد کریه پاریسی و رنسانس لروما دست بکر لإیطالیا اگر نوی چه بون کو پاریس ببیته رازگه هک یا بنگه هک کو همیک هست قصد کنه پاریسی. راز بیجی رنسانس روما دست بکر بس وکی هن زانن لیوناردو داوینشی نافدارترین کسی رنسانس بو ایتالیا بجه لول پاریس جا. La France a toujours accordé beaucoup d'importance à la culture. هر سردمه که دا فرانسا گرنگی دا کلتور و هنری هر دا سالاتا که هاد سر حکمی هنر پشگو و نهاویت یو گرنگی دایه جبر هنده وان ولاتین در دور اف گرنگی الفرانسا دید la musique donc à toutes les époques لما همویان ولات خواه لو قصد فرانسا کر et de ce fait beaucoup de grands artistes du monde sont français. بله هر وصا وك وجي اماجه بكري کسیم بیانی گلک قصد فرانسا کرد تایبەت پاریس بون نمونه جان روسو ابخوش جنیف برف پاریس هات گویا و بیکاسو ج اسپانیا برف دیسان پاریس هاتن وک کسین وک وانکوخ یانجی رمبراند دیسان اوجی هر برف پاریس هاتن حتی بردوامی جیانی کو اوه پشتیوه کسین آفرینر ین فرانسی پیدا بون وک فکتور هیگو وک امشين بيجين كاسن وكا فكتور هيغو الويري داركات وديسا أبولنير الويري داركات و فيرميرو جالاكي ديجي الويري داركاتن وكا أدبياتو وديسان هنرمندن وكا ديلاكروا وكا سيزان وكا رينوار أفهمي ديسان بونا بنجهك كو هنري وأدبيات الفرنسا بتايباجي الباريسي بيش بيخن أف چند بنجهك هبو كو ببيتا كي روشنبيرية يانجي روناقبيرية. Alors pourquoi Paris? Parce que ce qui s'est passé à Paris au cours des derniers siècles. بو باريس هالبجارت وكي هن زانن بيرا وسيام ببرداومي باريس برداومي دا هنري وكالتوري. خلقي باريس اوگرنگ ديتيا. شبرويجي اگر امسح كينه بري 100 سالا بيستان. هنرمندان باريس وكي مالا خود ديت. آزادی داهنان و آزادی هنری بتن الپاریس هبو آزادی کارها هبو الفرانسا بو هزر کرنه و آفراندن هنری او کسی نوین برس ناوینوان ایناین ولات خو او آزادی نبو بشن داهنان هنری بکن جبروی دماهاتین پاریس لجر آزادی داهنان کرو و جر روشنبیری فرانسی دولمند کر جبروی گلک جارا ناوی کسی نوکو وانکون خید اینن خلک زردکت کو خلک فرانسا Par leur travail, ils ont contribué à faire avancer la culture française. Pour beaucoup de Français, maintenant Van Gogh, c'est un Français. ام هندك بهنا سر پیوندیه کرد و فرانسه. وکی یادیار پشتی شر جهانیه ایکه کنگره آشتی پاریس 1919 هاته دامزراندن.
و دوی کنگره دا جنرال شریف پاشا و که نوینری کرده تیدا بجدار بود. پشتی وی مدید دیسان سالن سیها و وی و کسین وکه کامیران بدرخان هاتن، کسین وکه لیلا بدرخان هات، دیسان جی الوان سالن داوی جگرخوین و یلمازبونای و احمد قایه و گلک هنرمند و روشنبیر و سیستمدارت کرد قصدا پاریس و فرانسا کرد. پیوندی که دیروکی الویره پیدا بود. فرانسا دو لایان هبون. لایانه که اگر هم صح کنه کنگره آشتی دیسا و سیوره وکه ماده 62-64 پشتگیری یا کردا گلک هاتا کرن. دیسان لوزانجی هاتا داناندن فرانسا بشک بوده دا. وکه پارچه بونا کردستانه. اف نزیک بونا و اف پشتگیریه تو چاوت بینید نابرا کردو و فرانسا دو. Je crois qu'ils sont allés en France parce qu'ils savaient qu'ils seraient bien reçus. بله بسیارته گلکا گرنگو گنجه بو بری خدا پاریس و فرانسا او دو پشراز بون که ده فرانسا پیشوازی وان کتن برسوا پرسنوان داد بیرامته دما از زاروک سرحاتیا یلمازگونایی لسرزار همو خلک فرانسا بو همی خلکو مدیا فرانسی بحثی سرحاتیا یلمازگونایی دکره اوه ای که جبیر هاتنین منین زاروکینیه. Ces artistes kurdes, ces hommes de culture viennent en France, c'est parce qu'ils savent qu'en France ils seront les bienvenus. ام بهنا سر دیروکی بلغنامه نهنین وزارت لشکریه فرانسا و یا بریتانیا دا سال 31 ویوه بحث شورش بارزان کریه. آیا وکه انستوتا فرانسی الهولیره انشیانه وی ارشیفی هندک مفای امشی ور بگرین ورگرین سر کردی؟ Alors c'est surtout, je crois, l'Institut kurde de Paris qui travaille là-dessus. من سردانا انستیتیوتا کردیا پاریس کر پتر او گریدایوانه از دبینم او یوی کاری راد بنو او زیدتر کاری انستیتیوتا پاریسیه. Donc ça c'est plutôt l'Institut kurde de Paris qui s'en occupe. بله نوکه وکه دیار کو رحمتی فرانسو میترا و مدام میتران گلک پشتگیریا گل کرد کرد و حکمت فرانسی و گل فرانسی و هم سپاس دارتوانین تایبت پشتی انفالو و نوتو ایکش سردان نوتو ایک و حتی ویدا بیجی الجهه کی گل هاریکاری هاتا کرن رحمتی فرانسو میتراد بیجید مدام میتران هر رو بحث کردات کرد یعنی وکه نیکلیویت سر مرا بود گوتی بیت ام هاریکاریا کرداب کن الداویه گوتی ما هاریکاری کرد وکه بریاره که سیاسی مدا لی وجاده و خواندنگه ناو مدام میتران ناو کرد و تنه سپاسی بو من ما تو بیت شواد بین. Je crois que Daniel Mitterrand, elle a fait comme beaucoup de gens. او تشتی ام جمیتران فیر بوین ویانامه ابو گلی کرد او جی جباشیا گلی کرده بری چند روزا ما فوتوگرافر که فرانسی میوان کرد اف کسه لهمو ولاتین جهان گریایه وی گوتی لهمو جهان گریان بس من ملتک ندی تو ساپیشوازیا بیانیا بکد ملتک رو خوشو دهاری کار بن بو میوانا aussi accueillant jamais. اف پشتگیریه همی یان اف دوستین کردال پاریس و فرانسا به تایبت بونه اگراوی کو سال 1982 انستوتا کردی پاریس بهت وکرن بسرکاتیا برز کندال نزان انستوتا واجی کو وکه امزانی 2008 2009 حولی هاتیا وکرن آیا پیوندیه که هوت گل انستوتا کردی پاریس های یا نه؟ Alors oui, l'Institut français a été inauguré en 2009. انستیتیوتا فرانسی کو 2009 مل هولری دست بکار خو کریه انستیتیوتا ما یا پاریس پیوندی هیا به گوهارتنا کلتورا دنابرا ما دهاتیا پار بکرن او کلتور ویری دبن فرانسا و امجی کلتور فرانسا دی اینینا کردستانه نهاجی من راستا خو پیوندی دیگل انستیتیوتا پاریس هیا جبو همی کارا پیوندیا به یک دکینو هایا ماجیک هیا نها سیستم جهانی همی برف کلتوری و تیکلی و پرت کلتوری تیتند نابرا نتوادا. آیا هنشیاینا پرکا کلتوری نابرا کردستان و فرانسا دا پیدا بکن؟ پشتی که این هاتی نویری و انستوتا فرانسی الهولیری بکری؟ دروست کرنا پرادنا برا کردستان و فرانسا دا ام به باش دبینین و به بردوامی چالاکیان دکین و لسر و کار دکین لکورین لسر روشنبیریا فرانسی هر دیسان لسر روشنبیریا کردی گلک گرنگه او چالاکی و پیشانگه هن ام لویری ودکین دروست کرنا پرایدنا برا هر دو کلتوران اف پیشانگه ها نه ام لسروان دیوارا دبینین او کاره که فوتوگرافیه یه هنرمنده که فرانسیه هر وسام بریدمه که ده ججنا میوزیک دا گروپه که موزیک جنین فرانسی و کرد او ججنه بره ببر
ده همان دم دا سود گهاند بو کلتور فرانسی و برانبر جی دالامند کرنا کلتور کردی و ناساندنا کلتور کردی به کلتور فرانسی. اوکی ام بین سر پرزگریکا زمانی نوکه الفرانسا جی گلک دیالکت هبون گلک زاراوه هبون لی از بارم کو دیالکتا پاریس جبو ستاندارد کرنا فرانسیه هاته هل بجارتن کو تو وقتی دا زمان لاتینی دا سالادار بول اوروپا بگشتی و پشتی به فرانسا و بریتانیا یا زمان انگلیزی و فرانسی بود دا سالات نوکه او پرزگریک ما کردستانی هیا ایک پرزگریکا زاراوه کردی کو 4-5 زاراوه نه دو پرزگریکا الفابه لاتینی و یا آرامی آیا او تجربه و ازمونه یا ستاندارد کرنا زمانی هنشیان الویری و که هندک پیشنیار و که پروژه پیشکش بکن ام فایشی ور بگیرین؟ Alors, oui, au départ, le latin était parlé en France il y a... زمان فرانسی گلک جمعش کار لسر کریه پشتیویجی به صدان زاراوه هبونو خلک فرانسی پیت آخف او زمان افرو فرانسی پیت آخوند زمان پاشای صد 16 لهری مالیو ده صلاتوی وقتی به وی زمانی داخفت تا کو ایروی زاراوی بردوامی هیا جبر کو دوی دمیدا ده صلاتا پاشای لسر خلکی فرض کر به وی زاراوی باغمنو و ایکیجی 3 ساده یا بردوام کر حتی همی فرانسا وگرتی و به آخفتینو بویا زاراوی سرکی لگشت والاتی. Proposer des lois qui ont permis aux Français de s'imposer. بله وی کل والاتین جیران رو ندا. بو نمونه. لإسبانيا هرما كاتالونيا و چند هرمين دي هنب كاتالوني تاغبن يان بلچيكا بفرانسي و فلامندي و زمانين دي تاغبن نبشتوانن بو في زماني لهر ولاتكي سياستا خواه ده زماني دا ديار دكت فرانسا جي زمان اك زاراوهي بو خو هل بجارد اسنا بينم زمان كردي جي كيشه بير جبركو گلك ولاتنه زمانين دي جي تدانه تانها كيشه بو دروس نبوينه France a fait le choix de la langue unique. D'autres pays font le choix du bilinguisme et ça ne pose aucun problème. او بریاره یک دیالکت یعنی استاندارد کردن فرانسی بریاره سیاسی بو یعنی اکادمیا زمانی پیرابو دەستپێکی من بەحەس کرد پاشا بوو بریاردا کو ئەف زمانە ببیتە زمانی فەرمیل سەرانسەری وڵاتی هۆن دزانن وی دەمی ڕاگەهاندن نەگەلێکیا هێز بوو بتنێ 5 کیلومتر کەتن بن باندورا vê biryarê lê paşê birêka xandingeha ev êke belav bû rolê xwe dît û birêka fêrbûnê ev zimane belav bû. بله بینەرێ تێجا نکە ئەموو هین و ناوبرەک و جارێکا دیدێ vegerîn ve nava program. بله وەکە دیرۆکێ داهاتیە دیارکردن و زمانی کوردی فامەلیا هندو ئەوروپیە ji ber wê jî em seht dikêne madem familya hindu Ewropiye hindek tîpên wan nêzîkiyet Fransî ne bû nimûne Tirkiya piştî helweşana İmparatoriyeta Osmanî ku 600 sala pitir hukm kir û elfabeya aramî yanî Erebî di 23 de heta 28 hemû heta guhorîn بو لاتینی و افریقا بویا زمانکی جهانی و گلک سردریکا باش تیته کرن. آیا اگر کرد هلبجارتنا تیپین لاتینی بکن دیتنین و چنه بو بیکی؟ Vous êtes Badini ou Sorani? Badini. Kermanji. Kermanji? Kermanji. D'accord. Ça, écoutez, je ne connais pas assez la langue kurde pour pouvoir donner mon avis. ئەوە ئەس دەبینم بۆ هەلبژارتنا تیپێن لاتینی پێتوی بەهزرکردنیە هەروەسا پێتوی هاریکاریە کوردانە بگشتی و دەوێت کورد بزانن هەلبژارتنا هەر ڕێنەوێسێک و زاراوێکی چ مفاتێدایە و بەرامبەر ژی خراپیên wî çine و çi ji destê me derkevît û em çi bi dest dêxîn ji ber vê divêt kurd bixwe vê biryarê bidin. Pas seulement sur le plan d'une académie de littérature, mais sur le plan global pour les Kurdes. Là, j'avoue que je n'ai pas d'opinion là-dessus. بله ام نکبین سر کارو خباتن انستوتا فرانسی الهوليري الدامزراندن و حتی افریقا انشیانه چه پروژه پیشکش بکن یانجی چه پروژه حتی نه دستودانه بو دوربینیه بو پاشا روژه لانستیتیوتا فرانسی مسی آرمانچنه ایک کلتوریه وکیمه بحثکری خدمتکردنا کلتور فرانسیه و دهماندم دا خدمتکردنا کلتور کردیه جی دو آرمان جامعه جه انستیتیوتا فرانسی خدمتکردنا زمان فرانسیه لویره ام خولین زمان فرانسی ود کینو مامستاین فرانسی جه فرانسا دی اینو گرنگیه ددینه
فرانکفونی او ولاتین زمان فرانسی تیداتین خواندن مدویت ولاتی وجی بکینه بشک جه فرانکفونی و خلکی فیری زمان فرانسیه بکین. سه آرمانجا انستیوتا فرانسی او هماهنگی دیگل زانکوین کردستان و ین فرانسا دا بکد و رکخراوین جواکا سویلین هر دو ولاتان بو پیدوین جواکی چالاکیان بکن. نمونه‌کا زندیه که اف پیشانگه هند بینن و تحفتیا به داده پیشانگه هکل سرپنابران وکین وک فوتوگرافین گروک پاشیده پیشانگه هکل سرجان آوریان وکین. دیسان دی نمایشکرنا فیلم فرانسی بو باجر سلیمانی و هولیر و دوهو کیجی کین جبو پرامبران جی مهمان پروژه این هین. اموک اینستیوتا فرانسی لهولیر دهمو بیاواندا کار دکین به تایبتی چالاکین هنری و پرتوکه که فوتوگرافی بو چنگین جن چالاک آمادت کینو سالانه جشنا میوزیک دکینو دهر بیاوکی دابید انستیوتا فرانسی آماده چالاکیان بکد. بله دیروکا فرانسا کلتوری بو مگلک یا گرنگه تایبت مسئله ادبیات و هنر و ابروجیل کردستان گلک اونیورسیتی هنه زبک زانکو جبوه وقت پروژه وای دهاتی دانی نهین الهولیر و سلیمانی و جهدیجی بشت انستیوتا خوبکن. Alors, à Souleymaniye, ما دست بگیریم نهال سلیمانی مخاندگی هکا فرانسیا وکری که پیکات هکا کرد و فرانسیا و دست بکار کریه بوکرنا خول هکا زمان فرانسی ده پروژه مدل دهو که جیوانکاران انجام بدهیم. il y a un pôle institut français à Souleymaniye. J'aimerais bien faire la même chose à Dohuk. كرت وكيف نستهات يفكرن وبحث زماني كير فيربونا زماني وما مستوى زماني ج فرنسا وإنه هنا كو فيري كرت فيري زماني فرنسي ببن أبد شكي جلك يجرنجا فيربونا زمانه بتايبات وزمان أوروبي عن بياني وتايبات جي فرنسي پیشوازی کرده بجداربونا کرده چه گرماتی هیا بو وی که تو این چواد بین راضی نش وی که یان Oui, oui, nous avons beaucoup de demandes de cours. Nos cours sont remplis. بله داخازکا گلک زور لسر زمان فرانسی هیو ام گلک به دلخوشین لپیمانگه همه جهنمایه همو پربویا جبو فربونا زمان فرانسی و بردوام جی داخاسنه ام جی آماده کاریا وکرنا خولکا دیدکین ویده می از حاتم کردستان کم که سبون فرانسی زانی لنهاب خوشحالی و پرانیا جهن کردستان فرانسی زان هنه Et il y en a une forte demande de cours de français, une forte demande pour que le français se développe. هنشیان چه بدنا کرده وكا انستوتا فرنسي الهوليري واتشش كردستان ديال خوبر وفرنسا. Ce que j'ai donné, je sais pas, c'est aux autres de le dire. او تدبیجی وک انستیوتا فرانسی واتش دا کردا دوید وی بسیاری خلک کردستان بکی او دزانن برسوا وی بدن بس او کومن ورگرتی جی کردا و جی کردستان از دبینم خلک کردستان گلک نخوشی دیتیا لتشتی از پیکیف خوش پیش کفتنی لکردستان دبینم و بزاف ده همو بیاوان داده نکرن کو بر به پیشکار بکن و شیان سرکفتن کامازن به دستخو بینن یا اس روزانه دبینم پرانی کارمند کردنو من سرکفتن دکارنوان دادیتیا avec des Kurdes à travailler avec des Kurdes او اج همو هم پتر بالا من کشای دلپاکی دلسوزیا کرده بری هفتیه که شانده که فرانسی چو کمپ کاپنابران سه وک ده دست زاروی که دابو وی زاروی او سیف اکسر پیشکشی میوان خواه فرانسی کر اوه دلپاکی و دلسوزیا خلک کردستان نشامه دادتن. Vous savez, la semaine dernière, il y avait un des photographes qui était ici. Il était dans un camp de personnes déplacées, un camp de personnes déplacées kurdes. Et ces gens très peu, il y a une petite fille qui avait une pomme, qu'il a coupée en deux pour lui donner la moitié. Voilà, c'est la générosité kurde. کسین وکه هنری ماتیس یکیش هنرمندت نافدارن فرانسی پشتی سردان روشهلات کری روشهلات ناویم تایبت جهاتی هرمین وکه ماروکو یا وکه تونس یا سوریه کسین وکه کاندنسکی جی گوتی اف هرمه جبر گرماتی روژه و کلتوره که گلکی کیون هیا وکه زخرفه وکه رنگ قالك مفاجئ ورقة سربية مدرسة وحشية دانا الكوبيزم يعني لفرنسا هاتنا هوا بونا روشالات نافين وبتايبال كردستاني هن رنگو ووقت جواكا كردي هن شاود بينن يعني جي كولتورة كردي هن شاود بينن. Quand je suis arrivé, quelques mois après mon arrivée, les gens de l'Institut français
دم از هاتیما کردستان تشتی گلک بالا من کشای پشتی چند ماهان اندام پیمانگه که دسته که جلکین کردی دیاری من کرد. دما من کری نبرخو دم گرم بیرجی مروف هز به هنکاتیه دکت. دجیانا خدا ایکم جاره از وان جلکان دکم برخو. اوجی بو من گوهارتن اک بو بالا من کشا. دیار بوله گر هرم و جواکا کردی هر دوره که جلکین خوین تایبتنه. از گلک جارا لبیرهاتنین کردی وان جلکان دکم برخو. دما از هاتیما کردستان من گلک گنجین چالاک دیتن بزاوی دکم. هاریکاریا وان بکم و گلک برهمین وان سنورین کردستان درباس کرینو. بر به جهان چوینو ام جیوک انستیتوتا فرانسی آماده نه هاریکاریا وان بکین. بر همین وان بین اروپا و پشتوانی جیبو بکین. Qui viennent à l'Institut pour découvrir autre chose. Et moi, je suis vraiment très content depuis quelques années d'avoir pu rencontrer tous ces jeunes artistes et d'essayer de les aider à développer leur création, à percer, à proposer quelque chose de nouveau. بیژن جهه کو فرانسی بچنه اگر حتی لشکری جی بیتن باش مواد خو روشنبیری و کلتوری تیلن لی نتوین دی وقت تین باش مواد شریل باش خو تیلن تو به چه ولی گده Pour les Anglais, ce qui est le plus important, c'est le business. Pour les Français, c'est la culture. تایبەتمەندیە فرانسا ئەوە هەروەکی هند زانن. دەرڤەی بازرگانی و لەشکێران خودان کەلتورە. دەما دچیتە هەر جەهەکی و هەر وڵاتێکی بزاوی ناکێت کەلتوراوان ژناو بێت. دە هەمان دەمدا کەلتورا خە بەڵاو دکێت و گرنگیە دەدەتە کەلتورên دی. ئەvە ئێکە ji تایبەتمەندیên Fransa لەما هەر جihê بچیتێ dê rewşenbîr lêmînin. Ils soutiennent les cultures du pays. Et ça, c'est vraiment une spécificité française. ام بین سر روشا داویه کردستانی و که انسان کو هرشین داعش هاتنه سر حرمی و بتایبت جی گلک کسی سیویل بونه قربان. یکم ولات کو پراکتیک دا کو گلک زی توارا کرده هاتی فرانسا بو و که هاتنه وزیر دروی فرانسا و سرکاتی حکمت فرانسا پشگیری خودا و گل فرانسی جی و حتی هجی بردوامه اوای باندور سر ولات دیگر او جیبین. اول جی سپاسیش لای گل کرد و بو فرانسا و گلک قناغت تانک دا فرانسا دیسا بوی هاریکار بو گله کرد. اف پشتگیریه اون چاوت بینن کو افریقا فرانسا پشتگیریه گله کرد و هرمی. فرانسا هر وقت خوشیان داد گله کرد بویه هر وسط دم نازک و هستیار جیدا بید و دلیلاین کردی هلبجارتیه. تو چاوت بینی کو کرد شنازیت کن اکی وکه یالماز بنای وکه هنرمند الکانت خلات سینمایی ورگرتی. و افروت الکردستانی تدبینی جاده و خواندنگه بناوه مدام تیرانینه. اف مانه دو تشتن کو نزیک بونه که نابرا و نتوادا چید کن؟ Alors, les Français sont très curieux de ce qui se passe au Kurdistan. Là, cette année... خلکی فرانسا گلکی کیف خوشه بخودیت ناواند گل کلتور کردی و گلک جارا دماد بینم فیلمک کردی سر کلتور کردی به فرانسی بلاف دبید خل گلک بگرمی پیشوازی لدکن بو نمونه امای سوید پیرلا فیلم هنر سلیمی او زمان کردی و فرانسی بلاف بوی گلک شوالت منی فرانسی دلخوش بون بوی فیلمی و بگرمی پیشوازی لکرد و بو اگر خلکی فرانسا خوشحال بن بخودیتنا خود گل کرده. Mais vraiment, les Français aiment beaucoup le Kurdistan et je vous dis, tout l'été, tous les gens me disent « Ah, j'ai vu un film kurde, il était vraiment excellent, c'était un vrai plaisir de voir un film kurde. » أبدا كت الكردستان يوت جواكا كرديش نزيك نياسي. شتشتي كردي باندور سرتكريه بالكيش دفته. شهمي لا يابا. أو از دشم بيجم بكرترين برسف ناوي كورمن سورانه. فرانسا دا گلک هنرمند روشنبیر چونویری وکه کوچبر بون کسکی وکه شاعرکی عرب ادونیس ویجیتن دما من شعر نویسی و نافدار جیبو لی وقتی از چوی پاریس دبیجی الویری متشتا جدید دوینای دا فرانسی گلک قوت بون لی امت مفردات یان پیوادا گلک دولمند بون گوت هر دو مخص نبرک و من شعرک قوت جداری خست آیا اف خیال و وینت فورم الدف فرانسا تدبيني أو أجرين ويتشنا. Vous savez, Erbil. دتشتكي بيجم برسفكا كورتا. أجر بيفا أربيل بيتشوانا بخيني بفرنسي دبيتا آزادي. أو أصل فرنسا دبينم إجج دروش من وان آزادية. كردستان جي همان دروش مايا.
من gelek Kurd dîtin yên çûne Fransa yan li wê rê jiyan li ser azadiyê heman bû çûniyayê gelek diş yê ji azadiya Fransa wergirtiye ew kesên çûne Fransa û niha vegerana Kurdistanê li ser heman peyra û azadiya Fransa kar dikin. Avec un peu dans leurs actes de tous les jours, dans leur travail, dans leur création, des idées de liberté française. تبحثي آزادیه کرد و آزادی جی بیرامه و تابلوی دلکرو اینا آزادی سرکشی ها گلان دکد که او خوب بشه که شوی آزادی و یا تابلو که بجدار بود شورش فرانسی ده جبروی جی از باورم اف آزادیه و که بنگه که خوش ادبیات هنر و سیستم فرانسی گرتیه تو چه بیجی بوده؟ آزادی دنا خو ازرامه دا سر هلده نوکل جیهان بتایبت جیل فرانسا و پاریس او خواندنگه یان مدرسه درکتینیت هنری و ادبیات پرانی فرانسا بونه و که هم بیجین دادایزم، سریالیزم، رمزیت، سمبولیزم و حتی تیتا امپرسیونیزم، اکسپرسیونیزم و ابستراکت پتر لویره هنرمند کن بون و لویره جی سر هلدان آیا اف سالین دماهی حتی نوکه لاین هنرین ادبیات وشکلی در نکتنه اگر جی چه بونه یعنی افتشتر راستای حتی نوکه Le problème c'est que maintenant comment dire نها او ربازن هنری و ادبی لجیهان خود جهبونه اگر نها ربازک ادبیان هنری لفرانسا هبید دهمان دم دال نیویورک و همون جیهان هیا جبروی ام دبینین وان ربازا پیوندیک دگل ایک هیا ام نبشین ربازکا تایبت لجهه کی دیار بکین je sais pas en Afrique du Sud ces écoles naissent se mélangent افرو جهانگیری وکریه که همون تشبیک و بهنه گریدان و هایوان جی کوید. Un siècle où il y avait des grands mouvements comme l'impressionnisme, le cubisme, le symbolisme qui naissaient à un endroit bien précis et qui se développaient. Maintenant, les écoles artistiques naissent à plusieurs endroits à la fois, en même temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelle école de création artistique qui soit connue mondialement. الفرنسا وقتا كي شورشا فكري يانجي شورشا شعري هالبست قالك قوات بو دست بيكر وحتى كسين تيروك نبيزي الشعر جنبيسي كسين وكا فاكتور هيغو كسين وكا أبولنير بو رامبو بو اف كسنا بترشيان وكا نافن شعري فرنسا دا ناف دارون افرو ان بينين رومان قالك بيش كفتية بتايبات جي الولاتين روج آفا نهال روج هلا تايبات جي الكردستان الشعر گرک پیش کفتیه و بردوام جی رومان کیمه تو وید چواد بینی آیا اوه اصل روشنبیری یا جواکیه یان جی روشنبیر نشیایه و قناغه در باز کرد En France, oui, actuellement les romans ont beaucoup de succès. Il y a eu 2 Français qui ont eu le prix Nobel de littérature depuis 10 ans. او اصل فرانسا دبینم لسر پیشوچونا رومان خلکی دا خاص لسر هیا نویسر جی بری خودتی که خلکی چد ویدن ام دبینین ده هفتی دا دبیت رومانک یان پتر بهنه خواندنو پاشی 2 رومان نویسن فرانسی خلات نوبل ورگرتیه اوه جی پالدرکه که خلق گرنگی بداتا رومانه. Les gens achètent des romans, toutes les semaines des romans, lisent énormément de romans. Au Kurdistan, او اصل کردستان دبینم خلق کم دخینن گلک وقت خونا دنه خواندنه دبی شعر کرتر بیتو بساناهی تر بیت و وقت که کرد بو دویتو دبیت پتر دگل جانا کردان بگنجیتو دا خازا خلق کردستان لسر شعری پتر بیت. Poésie, ça se lit en quelques minutes et ça peut même se déclamer. Donc je crois que le succès de la poésie actuellement au Kurdistan correspond aux attentes des Kurdes, du public kurde. شلاني روزنامه‌گری یانجی چاپمنی اگر امسح کنی گلی تشتی گرنگ فرانسا هیا و هندک جهات یا ورگران بو کردی هندک مایا و نمونه دیلیمان دا وکر روزنامه فرانسی به کرمانجی تیتا چاپ کرن تیپین لاتینی کرمانجی آیا وک انستوتا هوا نشیتن هندک تشتی گرنگ تایبت یب کردا و گریدای ورگریتن یان وک روزنامه و گوفار و هندک گوتارن کو گلکیت بالکیش من کار ورگیرانا روزنامه کاره که بردامه دوی ستافک بردام کار لسر بکد جبروی او کسینوی کاری دکن کردن و فرانسی دزانن دوید وقت خود ترخان بکن بو ورگیری و آماده کاریا بکن پاشی دست بوی کاری بکن او تشتی که ام دگل آلی کارین
روزنامه دیلیموندا فرانسیه کل کردستان دهتا ورگران بو زمان کردی و مگلک آلیکاری آوان کریا و ام هردم پشتوانی. انستا فرانسال هوليري وكا پایتخت هرما کردستانه انشیان گواره که یان روزنامه که یانجی فرهنگ که به زمان کردی و فرانسی در بخم. Non, on n'a pas de journal, on utilise Facebook. On a Facebook. ام پتر دگل تورن جواکی ده پیوندی داینه هشتا دست من انگشتی لاینه چاپ منیه. Plutôt que de faire un journal. گوتنا تیاداویه بو پروگرامی چیه؟ Écoutez, je vous remercie. Je vous invite à rester. از گلک سپاسداری آمه و دخوازا سرکفتنی بو دخوازم و سپاسی و دکم کواره کادور دا برخو هون هاتن ام و ود خینین نمایشگرنا فیلم هنر سلیم لپیمانگه فرانسی. بیا سرکفتنی بو انستیتو فرانسی تخوازین هویدارین پرید کلتوریت نابرا کردستان و فرانسا دا چه ببن پاریکاریا کسی نوکه با. بله بینرین هجا بینرین وارتیوی جارا کادی ام گهشتین داویا پروگرام دوربینی حتی جارا کادی و دیدار کادی و مهوانه کدی بمینن خیر و خوشی.